Dakle, ovako, gledam tenis često i vidim kako onaj dobri, lepi Miloš Raonić malo pogrbljeno ide, a onaj Kyrgios još više, tako da mi ga je žao, mlad čovjek, a na šta liči, i onda vodim brigu o mom unuku koji sada raste i koji isto ne vodi računa o položaju i držanju tela, pa sam rešio da zbog mog unuka, je li to ovaj film napravim, kako da čovjek ne ide pogrbljen i da se ne izgrbavi. Vežba je vrlo prosta. Sad ću ja to objasniti i idemo na drugi kadar. Stanete u svom stanu pred vrata koja imaju najuži ram. To je kod mene ulaz u kupatilu. I onda na ostojanje od jednog stopala stanete sa oba, razmak napravite za jedno stopalo, stavite ruke na ram vrata u visinu grudi i pokušavate da grudima dodirnete vrata. A također, čak i ako stojite na prstima nogu. I to ja radim za 27 udaha i izdaha. To je moja neka fantazija sa brojevima. Me se mlačo sviračo, me se mlačo sviračo, me se mlačo pevačo, temerav, temerav, temerav. Me se mlačo sviračo, me se mlačo pevačo, temerav, temerav, temerav. Me se mlačo trgovco, me se mlačo trgovco, naj se mlačo mrskovco, temerav, temerav, temerav. Me se mlačo trgovco, naj se mlačo mrskovco, temerav, temerav, temerav. Čutem begeš pod umo, čutem begeš pod umo, djelmange pod rumo, temerav, temerav, temerav. Čutem begeš pod umo, djelmange pod rumo, temerav, temerav, temerav. Kada begeš zasvira, kada begeš zasvira, sitno kolo zaigra, temerav, temerav, temerav. Kada begeš zasvira, sitno kolo zaigra, temerav, temerav, temerav. I to je to, onda malo opustite ruke i prošetate 2-3 minuta kroz stan ili tako sednete negde i onda ponovite to sve 4 puta u toku jedne serije. To vam uzme možda 15-20 minuta na dan i uvijek hodate kao vita jela. Znači, niko se ne može nezdravo staviti unazad. Hoću da kažem, ova vežba je dobra za sve, čak i takve tenisere koji stoje uspravno ili idu uspravno kao Đoković, Nadal, Federer, Murray i tako dalje. Nego svako se pokvari savijanjem unapred. Pa ne budite lenji i izgledajte lepo.